Kiharo-ini gia thukuru wa Moro Secondary uria wikaine ta Moro 220 tukorete athaki a muthako wa rugby mari mehaririria-ini mao ma kwinora ni undu wa mbitika ciukite. Timu ino ikiumbwo ni athaki aria mendete muthako uyu. The reason ilianziwa hapa 220 ni juu most of the guys walikuwa wanamaliza form 4, alafu based juu ya venye area yetu iko, most of them wanaangukia kwa drugs, alcohol, so walikuwa low. So founders wetu wakadecide tuanze rugby club around shule, mostly to influence students. So wengi wakitoka 220 wanaweza join hii team. Ni muthako maugite nduri urahimbirio uria kwagiriire ni aikari na makiria mbeu njithe aria ona muthe wa ngucanio cia kiurata na timu inge. Kiharo giki gikoragwo kiri utheri tondu macambiki matiyumiragia kwirorera mbitika cia muthako wa gonya. Andu ingi haha njamoe muthako uyu ni wa andu aria anene ati no nginya ukorwo munene niguo thake muthako uyu, no ringi ni ndimeraga aca to nginya ukorwo munene nikiria ni effort. Muthako no all about effort. No hari mbeu njithe aya maugite muthako wa gonya ni umarehete hamwe na makahota gukurania hamwe na kwiyeherania na migendere itari kiguni, kuona thengia wao gukorwo matekuona uteithio othe kuma kuri thirikari, andu a wendi mwega ona kana atongoria athure mwena uyu. Ithuĩ tũrĩ ika nĩ ithuĩ tũcokaga mĩhuko-inĩ itũ tugacangana tukahota guthii tournament icio kuma tene gutire handu turi tuona andu a wendi mwega na thirikari. Ona thengia wa wagi wa kiharo kiega gia guthakira, gikundi giki kiugite ni giguthie na mbere na kuhunjia ngumo njega ya muthako uyu matura-ini mothe guku thirikari ya kaunti ya Naikuru ikiurio kugacirithia kiharo kia muthako uyu iri ta njira ya kukuria matura-ini ma kaunti ino. For the well wishers, those who wish well for our youth out there, wale wenye wanajua talanta inasaidia nini, wa chip in, they help us, inclusive the waheshimiwas au wakubwa wetu wote, na they chip in wasaidie to nurture talent and tusaidie hii club grow. Galau siku hizi najikeep busy, mchezo umenipeleka mbali mali hapa mali hata ambapo singekuwa natarajia ningekuwa nimefika mali kama hapa. Muthako uyu ni undeithĩtie muno ni undu tuge for instance ni undu orete handu ta Mombasa, ni ndingekinyire Mombasa korwo ti muthako uyu. Handu-ini ha Inooro TV kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru, ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.